Hayırlı kеш саулармысыз, жыр мұңға ғашық болушы қадірлі достарыбыз. Әр баршаңызға да ялқынлы қойнар сәлем. Исәмсіз құрметлі тамашашылар, бүгін әлігі махаббат бинада бик зор матур бәйрәм фестиваль Пшалым шаналары жыр фестивалі. Ол енді бұйыл 16-шы тапқыр өткәрілі, һәм бұйыл ол конкурс фестиваль боларақ түгіл, галы концерт боларақ өткәрілі. Бұл нәрсе деген сөз, демек шушы 16 ел давамында шушы Пшалым шаналары фестивалінде қатнашқан конкурсантлар, дипломантлар, профессионал жыршылар білән бір сәхнәдә үзіршәннәр қатнашачақ. Әйдәгіз әлі, ең бірінші ратта аларының барысына да оңышлар тілеп құл шауып алайық әлі. Қадірлі достар, шулай болғаш, енді келесі 3-4, енді ұзағырақ құл шапсағыз бәлкім 5 сағатта рәхәтләніп жыр, мұң дүниясына шумып, бүтін дүния машағатын ұнытып, күшлі алқыштарға көміп отырығыз. Әлбәтті біздің жыршыларымызны, артистларымызны, әбес ұшыратымызды әлбәтті әлігі концертіні алып табарымыз. Алып барышларында боштанып айтыры керектер деп санайым мен, чөнки ақырдан әр вақыт ұмтылып қалашақ. Конференция алып барушы, шоумен Зульфат Зинуров. Конференция алып барушы шоумен Болат Байрамов. Әйінді татар халқында бик матур ғұрып ғадәтлер бар. Шоларының бірісі нендедір ішіні, зур, күләмлі, бәйрәмні ол башлап жібәрі үшін хайыр фатиха алу. Шоңа көрі, ең бірінші болып, сәхнәбіз түріне біздің яратқан жыршыбыз, әлігі фестивальның ұйыштырушысы, әлігі фестивальға әр вақыт жан үріп тұрушы Татарстанның халық артисті Рүстем Закировны шақырабыз. Сіздің күшті алғышлар білән. Әлі мен істеп етерім, Пшалым жігіті деп. Dübən ruhda yuğarısı Eşşete bik susana Yeşik şulay ömür buyu İşqı şaltın bir bulup Tuzlıq buğundan buğunğa Güçsün güzel jır bulur Et kuşalım şana Bizləgini nəşirlər Qışqıcırı uyata Süzgən qaptır işkəm axır Samanşa yaşırlər bizdə Bizlik yaqda yiyəv gəşir Bizlik yaqda qışqırlər Qışalım cana Şalın arası İlmir şev Allah'ın hakim Allah'ın hile küşker Demlerine sikat gerir Sulalanda su işker Kuşağıma ağlı yarına Akar yatkan şağında İş kuşağım işi güzel
pışalım arası. Pışalım şanasına Ceyler jitse arması Cırlap tütten sizirmide Üç pışalım arası Üç pışalım arası Pışalım şanasına Ceyler jitse arması Cırlap tütten sizirmide Üç pışalım arası Üç pışalım arası Üç pışalım arası Üç pışalım arası Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров. Рүстем абай, үстел шығарып қоймаған едің міне. Шона бар бит нәрсәгә өстәл. Шонаға тутырырга була бу чәчәкләрне. Нәкъ менә шушы легендар җыр белән башлап җибәрдек бүгенге концертыбызны, бүгенге фестивалебезне һәм экраннан күргәнсездер, 16 ел элек Рөстәм Закиров нинди булган, миңа калса бер дә үзгәрмәгән. Шулай дисеңме? Әлдә шул ук мен карадым, кичә генә Тарих битләренә күз салсак, мен Зөлфәт беләсеңме, тарих укчысының улы буларак, һәрбер җырның да, теге фактның да гел тарихына төшенергә яратам. Һәм инде әлбәттә бу җырның да сезгә тарихы да кызыктыр. Рөстәм абыйдан сорадым, Рөстәм абый ничегрәк булды язмышы, тарихы дип. Монда әллә нәрсә юк инде, мин ди шагыйрә Сония Әхмәтҗановага куштым шундый шигырь язарга, пышалым турында ул сорады, нәрсә булырга тиеш. Әлбәттә инде пышалым осталары турында, чана, арба ясаучылары, аларның уңганлыгы турында, эшчәнлеге турында һәм ди кыстырып җибәрмәкче идем. Менә бу эш пышалымның үзенә генә һәрберсенә хас кушаматы бар икән. Аерылып торсын өчен. Аерылып торсын өчен, бер-берсеннән аерылып торсын өчен. Кызыклы бит, урта пышалым, теге пышалым ничектер баналь. Мәсәлән, нинди кушаматлар? Мәсәлән, түгел, мин төгәл әйтәм. Аларның кушаматлары булайрак. Такы-тукы, шакы-шыкы һәм татлы йокы. Шундый кушаматлы кешеләр яши. Шундый кушаматлы кешеләр булып чыга инде. Авылның кушаматы тулаем. Текстта шул булсын дигән. Сония Әхмәтҗанова карап торганда, Рөстәм Закировка так. Шундый солидный җырчы. Ничек инде сәхнәгә басып, шакы-шыкы, такы-тукы дип җырлый дип, бу сүзләрне кертмәскә булган. Булат, хәзерге эстрадада яңгыраган җырларны күздә тотсаң, бәлки шушы сүзләрне кертеп яздырган булса, бу җыр тагы да популяррак булган булыр иде. Бәлкем, әнә хәтта кул чаба башладылар. Зөлфәт бик ихтимал, ләкин бу шул кушаматлы кешеләр монда килгән. Ләкин бу сорау инде хәзер теге риторик сорау булып калачак. Текст язылган, менә сез ничек ишеттегез шул текст, аннан соң инде тапшырганнар аны композитор Илфат Дәүләтшингә һәм әлеге җыр пәйда булган. Әле ул пәйда булганнан соң 3 төрле аранжировка эшләтелгән. Рөстәм абыйга әйткәннәр, ни өчен соң авыл турында җыр бит инде, ул нәрсәгә аның кадәр тырышасың, нигә аның кадәр күп көч куясың дигәч, ничек инде? Бу бит пышалым, ул минем авылым һәм шушы 3 пышалымны да кертеп, шушы җыр һәм клип туган. Шәп җыр, легендар җыр һәм әле шушы җыр, шушы фестивальнең башлангычы булып тора. Менә рәхмәт әлеге җырга, рәхмәт авторларга, рәхмәт сезгә кул чапканыгыз өчен. Давам итәбез һәм чакырасы килә сәхнәбез түрендә. Әлеге фестивальнең 2014 елда беренче лауреат исемен алган арча кызы Сөмбел Заһидуллина каршы алыгыз. Düşüme küresin tağlarda Hüyene taşısı canlarda Taptadın saf sayıp hislerim Nişlerin sirkemin
Isken tülümler yavaşmay Üzülüp süygenler yalışmay Vəğdəsin üzgenler qavuşmay Qavuşmay Mana ettin sinim yazmışlar Balabalar dikeyay dalarda Bir gün yok halimni onlarga Uynapla jilgirdi araga Mideva tabimsin yarama Mideva tabimsin yarama Орысша қызы Сүмбіл Захидуллина. Ай, рахмет. Сүйкімлі, мұңлы Сүмбіл Захидуллина. Һәм Сүмбілге Татарстанның ең асыл егітлері, баяншылары ойнап тұрды. Саба егіті Болат Шарипов, Көкмарадан Айнұр Мұратов. Шуннан, мен білем аның мишар екенін. Нижгар яқларынан деп етерге керек. Ринат Валиев. Күшті алғышлар. Я, достар, шынап та мына мұнда Her bugün şıkkan jırçıға iş bayını söynеп тұрсын әлі, Зәлфәр. Профессионал жыршыларға да андай бәхет тәтімей. Бәлкім бізде бір жыр жырлап қойырбыз, а? Теге әйтер үшін анасан сымына міне, бізге де іш баяншының ойағаны бар деп шылай. Қыстырып бірер қоя, салпы яққа салам қыстырыға. Енді тамашашыларымызға көрсетіп кетесі келе біздің сәхне шаналар білән бизәлген. Бұл нинди шана екен деп уйлап отырушылар болса, бұл нәқ міне шушы шаналар. Шушы шаналар бүгін ойнатыла, сіз енді рекламада ешеттігіз, 16 шана ойнатылашақ. Демек, 16 бәхітлі кіші бүгін құлтағастана шана қыстырып қайтып кетешек. Сұрысым келе. Қойсыңыздың шана ұтасы келе. Құл көтеріңіз әлі. Зәлфәтмада 16-мында бір 60-лап кіші. Құл көтерді. Бұл шананы қораға шәйімі, мұның түгіншек тұр шуырғада қызғанасың. Мұны үйге ап қайтып, сервантқа қойарсы келе, міне бұл шананы. Нешік матур етіп бизелген, менің бір сіңгіне көрсетесім келе. Нешік матур бизеклер, міне ол бейт оғаштан ғына шындай лакланған, түрлі матур бизеклер чүрілген. Бизекігіне Наполеон дейіп әйтерсің. Әкиет, әйме? Әкиетнің әкиеті. Балалар бақшасына, міне мұнда бір заведующий ұтыра бұғай, балалар бақшасына. Уже алып, шул міне заведующий, мен яқын келген міне екен. Сразу міне, алар бейт сол заведующилар шалттығы. Нәрсе, неге яқмайсы, біздің бақша ғайбет болар ебі. Кім біле, бәлки нәқ міне сізге әлігір, екеу кере? Тағын бір әсене қыстырым дәсі бақшай. Міне бұл шторыларда ебет, біздің балалар бақшасына бек ебет бар ебі шторылары деп. Біләмейсіз не? Давам етеміз, достар. Енді Шираттағы жыршыбызны шақырыр уақыт жетті. Ол егіт өзі Балташ районынан болса да, аның ауылы Пұшалым білен Урман арқылығына орнашқан, яқында орнашқан, һәм ол 2010 елда әлігі фестивальда қатнашып, бірінші премия лауреаты деп таныла. Қаршалығыз Рафил Жәләлиев. Рәхимет, Рафил. Senin yalamayo, benim mımayo. Yalamayo, ınan tuğa uylanu. Süyü dünyası, otlar deryası. Benim mehebet şurdu ahırısı. Eli düzen, eli düz alan. Eli
qarışman. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Eli düzen, eli düz alam, eli yüreğim süyüp tuzmağan. Mini gel sağışta eli qarışman. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Senin sağışın benim tavışım, sağışlanın yaratığındır. Bağam meni şuna yüreğim yakşıram. Ünim düşümde gelsin başımdan. Eli düzen, eli düz alam, eli yüreğim süyüp tuzmağan. Meni gel sağışta eli qarışman. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Hıyal yeneşe, kümel yereşe, Niler jitmisin birge bulırgan. Görem gözüngde, her bir bizingde, Süyüt aşkını tıra tulırgan. Eli düzen, eli düz alam, eli yüreğim süyüp tuzmağan. Meni gel sağışta eli qarışman. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Eli düzen, eli düz alam, eli yüreğim süyüp tuzmağan. Meni gel sağışta eli qarışman. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Meni gel sağışta eli qarışman. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Eydi bir жылы süz payınar sulıştan. Зор рахмат, hurmatli tomoshabinlar, zor rahmat yigitlar. Xayrli kechlar bo'lsin barchangizga da. Mana bugungi kunda sizning qarshida mana shu sahnada basib turum uchun albatta men Rustam abiga ham albatta mana shu Pushalim chonalari jir festivalina bek zo'r rahmatliman. Mening sahnadagi professional chiqishlarim naqta mana shu festivalda 2010-yilda eng birinchi topqir Qozonning Filarmoniya konsertlar zalida chiqish asog'im bilan boshlanib ketdi. Ham naqta mana shu jir meni laureat etdi olmas Hamzin so'zlarini Ilgizar Islomov ijod etgan Ali Tuzam degan jirni siz eshitib o'zdingiz. Zo'r rahmat. Mana hurmatli tomoshabinlar, men Rustam abining uyushtiruv salatida niq soqlandim. Bugungi kunda da shuni kuzatib turam. Mana 3 pushalim bitindi. Ol bayanchilarni da 3 ni saylagan. Yuqori pushalim, o'rta pushalim, Töben pushalimini bütün yigitlar bek rahmat o'ynab turganingiz uchun. Aliga sizni sahnaning ortini uzatib turam. Chunki shoqiram o'zimning halal jifitimni bizning bunda intim siz kerak tugul. Hayya. Yıldızlar turunda bilesin kilemi, dilagin bor
икән яныма киләле, сөйләрмен йолдызлы сөюем хакында, керерсең куйныма эрерсең бер тында. Йолдызлы сөюем улысы могҗиза, йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем улысы могҗиза, йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы күкләрнең йолдызы кучакта, икәүләп янар без бәхетле учакта. Серләрне йолдызлар тыңларлар бирелеп, сакына иренеңнән үбәрме үрелеп. Йолдызлы сөюем улысы могҗиза, йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем улысы могҗиза, йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлар күз кыса, аларда хыялый, безнең күк аларда ялгыз торалмый. Йолдызлы сөюем таң йолдыз булганысың, күңеле күгенә нур булып кунганысың. Йолдызлы сөюем улысы могҗиза, Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем улысы могҗиза, йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Эстрадабызның матур пары Рафил Җәләлиев, Эльмира Гыйльфанова. Һәм әлеге пар өчен, әлеге конкурслар, фестивальләр тормышларында аерым бер урын алып тора, чөнки үзләре дә конкурста катнашкан парлар, татар музыка конкурсында катнашып, менә дигән гаилә корып, матур итеп яшәп, матур җырлар бүләк итүче пар. Рафил Җәләлиев, Эльмира Гыйльфанова. Рәхмәт аларга. Зөлфәт, беләсеңме, менә Рөстәм абыйны әле җырчы гына түгел, аны хәтта продюсер дип тә атарга була икән әле. Демәк, җырчы, оештыручы һәм продюсер. Бу хатыны Люция Мусина продюсер итә. Юк, аңа түгел. Бер вакытны менә күптән түгел дип әйтергә кирәк, бар бит инде һәр районның очрашуы теге.
Якташлар. Якташлар жабайдан очрашуы, һәм шул бер очрашуда Рөстәм Закиров әлбәттә арчалар очрашканда дип әйтергә кирәк. Күргән бер бик матур бер парны. Пар дип инде ул ике бала инде алар мәктәп укучылары. Дуэт. Шулар дуэт буларак җыр башкарганнар да Рөстәм абыйның күңеленә шуның хәтле кереп калган һәм Рөстәм абый аларның телефоннарын алып, дөресрәгә әти әнисенең телефонын алып, алардан рөхсәт сорап бүген аларны монда дәшкән. Чөнки андый талантлы балаларны бөтен кеше күрергә тиеш дип саный ул. Каршалыгыз Арчадан Диана Алмаева һәм Данияр Багауддинов күгәрченем Гөлкәем дип җырлыйлар. Рәхим итегез. Хаялалар. Отлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең гелеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең гелеп кенә. Күгәрченем Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап кенә теләсәлә үзәккәем. Карышларың ялкын, җаным сиңа талпынган, бер күрергә күңелгәем сине шуны салынып, бер күрергә күңелгәем сине шуны салынып. Күгәрченем Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап кенә теләсәлә үзәккәем. Чибәрем син güzelim, тирәндә ят күзләрең, Baldan şekerden de tatlı süyem degen sözlerim, baldan şekerden de tatlı süyem degen sözlerim. Күгәрченем Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап кенә теләсәлә үзәккәем. Күгәрченем Гөлкәем. Özüle uzakayım. Nazlı yarım sen bit ul, bәхетләргә тиң бит ул, безгә дигән киләчәк югары ниндигән бит ул, безгә дигән киләчәк югары ниндигән бит ул. Күгәрченем Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап кенә теләсәлә үзәккәем. Күгәрченем Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап кенә теләсәлә үзәккәем. Seni uylap kene telesele uzakayım. Сине уйлап кенә теләсәлә үзәккәем. Ай, молодцы. Gördünmü? Rüstəm Закиров үйрәткән шулай сәхнә артына кереп китәргә. Данияр Багауддинов һәм Диана Алмаева. Килегез әле, кил. Менә Рөстәм абыегыз, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт. Күрдегезме, тамашачылар ничек кул чапты? Бер кешегә аны хәл чапмадылар. Она. Рөстәм абыегыздан сезгә Бу кишерлесе малай кешегә биребез инде. Куянасын. кишерлесен, ага, ярар. Мен кишерен күрәм икән әле. Бу яны түгел беренче. Беребез Дианага, шулаймы? Менә сезгә чаналар. Бар идеме монда чаналарыгыз? Юк. Бармы соң тау Арчада? Шуырга бармы? Стадион янында. Кар бармы? Бар. Ярар. Юк, гомумән сез чанашуасызмы или иде компьютерда гына утырасызмы? Шанашуа. Шуабызсың сез. Ну, шуга чыгабайсың. Рәхәтләнеп шуырга язсын. Пышалым чаналары сезгә бүләккә. Әйдә, булышыйк әле. Асы сиңа яма, кил әле Данияр, үзең алып чык. Син җегет кеше. Молодцы. Болай булса безнең эстрадабызның сәнгатебезнең дә киләчәге зур икән, Аллага шөкер. Я Зөлфәт, без инде Шона дигәннән Шона уйнатып алабызмы ул бүген? Әйе, Шона күрделәр бит, һәр барысы зарыгы көтәләр. Әйдә, мин булай итеп кенә башларга. Иң җиңел итеп, иң җайлы итеп кенә мин башлап җибәрим.
Үзенең исем белән бәйләсәк, Зөлфәт, әйде. Зөлфәт Зиннуров. Әйме, ул икесен куйсаң, өчле саннары. Ага. Менә 33-нче урын булсын, 3-нче рәт булсын. Кайда ул? Менә бит. Рәхим итегез. Келегіз сәхнә, сразу сәхнәгә менә без. Матур күлмәкләр киеп килгәнсез бит инде. Матур прическалар ясатып. Так. Син әйдә Шакыр. Тута башта син Исәмсез. Каян килдегез? Казанда торам, Арча районыннан. Арча районыннан. Тауыш урыныгыз бармы соң? Бар, ни булмасын. Шуарга яратасың? Минем әнием Уртапшалымнан. Менә бит. Әллә кая еракка китми икән? Кире үз туган якларына кайта әлеге шана. Яхшы сезнең Котлыйбыз сезне. Галибыздан котлыйбыз сезне чын күңелдән. Шуарга ясын. Üçüncü rəd. Biraz yürü kitik әле biraz. 22-ci rəd bulsun әле ул. Қоя ул 22-ci rəd. 11-ci урын син чанасын алып чык менә. 22-ci rəd 11-ci урын. Рәхим итегез. Юкмы яндылар? О, жан. Килмәгәнме? Килгән әнә кулларын күтәрәләр. 22-ci rəd 11-ci урын. Ага, шана дигәсен чекчегә. Шумасагызда кибеттән товар алып кайтканда шунда салып алып кайтырга мөмкин. Монда да шуупта төшәргә була инде. Шалт иттереп. Һәм тагын бер чакырыйм әле мин. Чакыратыр, килә торсыннар. Чакыратырым әле. Сәхнәгә менә балыгыз. Шананы. 22-нче рәткә киткән идеңме? Әйдә мин алайса уртасын табыйк шул тирәдә. 17-нче рәт булсын, 28-нче урын. 17-нче рәт, 28-нче урын. Бар. Төшә тора. Исемәгез. Исемәгез ничек? Сен белә Бүлина, мин Арча районы Кайын сарауында туган. Хәзерге вакытта яшисез? Вакытта Яшелүзән районында яшим. Бу шана шуарга тау бармы? Бар. Кешесен таба. Шаңгыда шанада шуасыз. Рәхмәт. Булса нәрсә? Рөстәм Закировка шигырь. Рөстәмгә мәдхия дигән. Алла бирсә укырбыз. Зур рәхмәт ямыз. Котлыйбыз сезне, шул күңелдән рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Исән бигә тапшырам. Исәнмесез? Сез безнең, демәк, утырасыз 17-нче рәт 28-нче урында бит. Исемегез ничек әле? Нурия. Нурия ханым, шанагыз бар идеме? Юк, менә шуның хәле гашык булдым, менә шул шанага сез апчыккач. Менә беләм кулымны күтәргәнем шана булсын дигән. Менә ашты. Шананы шуарлык урын бармы соң сез? Шәһәрдә яшисезме кайда? Мин шәһәрдә яшим, но бакчада, дачада урын бар. Тормыш иптәшегез бармы? Юк шул. Ах, кызганыч. Шуны утыртып кайткаларга дип әйтмәкче идем. Малаем бар, малаем утыртып. Кияү бармы? Юк әле. Может, бу шанага бүген табылыр әле узатып куючысы. Бик шат булырбыз. Күрдегезме? Бик зур рәхмәт. Алкышлыйбыз, котлыйбыз сезне. Шанасына сез утырырсыз, атын табырсыз инде, яме? Кирәк кияү тартып йөрәячәк, кияү. Атны әлбәттә, ат тартып бара бит инде аны. Так. Һәм Синең кайсы рәт булды әле генә? 17-нче рәт иде. Ярар, алайса булсын безнеке, кайдыр бер 6-нчы рәт, нормально. 6-нчы рәт 5-нче урын. 6-нчы рәт 5-нче урын. Кая ул? Монда якын булырга тиеш бит инде. Бар. Рәхим итегез. Монда һәм бөтенесе дә арчалар бугай. Арча белән тегеләй, исә булай бәйле. Арчага бәйле, якташлар күбрәк җыелган. Афәрин, шунсы сөендерә әлеге Пшалым шаналары фестиваленә. Шушы авылдан тамырлары булган килүчеләр беләбез. Исемегез? Галия Бану булам. Галия Бану? Халил кая? Утырама. Так. Сез кайдан? Үзем Чыгыш Кукмара районыннан. Иптәшем Биектау районыннан. Яшибез Казанда. Арчага ничек бәйлесез? Ничек Мәхәббәт бәйле түгел? Арча аркылы узып йөрибез. Менә бит арча аркылы узып йөрибез икән. Болай булган шанасын тапшырабыз инде, яме? Менә бу шана белән шул арча аркылы фышт итеп узып китәрсез. Сөйләштекме? Зур рәхмәт, котлыйбыз сезне. Рәхмәт сезгә. Әлегә җитеп торыр, 4 шананы уйнаттык без. Бираздан инде тагын 4-не уйнатырбыз. Аннан соң дәвам итербез. Мин юкка гына монда эскәмия алып чыкмадым. Кемгә бу? Булат, ул сиңа түгел. Алгарак тиделәр Зөфәт. Алгарак кирәк. Менә шулай нормальнымы? Булды. Монда хәзер искиткеч батыр номер була диделәр. Уртагара куйга әле. Монда хәзер Пшалым егетләре чыга. Егетләре генәме? Егетләре генә. Иң асыл егетләре сәхнәгә каршы алыгыз. Пшалым егетләре. Рәхим итегез.
Давай, жігіттер, қыздырыңыз. Җидешкәннәр. Шулай итеп Ильясов Марат Гыйлметдин улы һәм Балиев Кадим Халим 2000 тонна ашлык җыеп Кул чабыгыз диләр, көтеп торалар. Лаек булды. Алар İktükке жігіттер бұлар. Кепкаларын қарасын, кепка. Матурым, сиңа нәрсә булды? Әйт инде оялыма, авылны сагындың. Кайтык дисең ялда, бирдә каршы килмим. Дөресен әйткәндә, үзем дә бик телим. Авылга, авылга, шәһәрдән тайырга, авылга, авылга, тынычлык табырга, авылга, авылга, табигать янына. Yarın var desin, niye onu suymisin? Ay 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 Gülbanur, günde yanımda bulam. Günde aylı tünde yanlarında min bulam. Ay 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 Gülbanur, günde yanımda bulam. Günde aylı tünde yanlarında min bulam. Югары Пушалым авылы балалары, егетләре, кызлары, 2-3 сыйныф укучылары. Зөлфәт. Әйдә, бір кул шау алайын өчен апта бу балаларга, сабыйлар, алар гомер буе иске алачаклар бит аны. Казанга килеп, Казанны алдык дип кайталар инде. Әйе, булай торып, шул машиналарда утырып. Хәзер сәхнәгә чыгачак затлы җырчыбыз белән сөйләшеп тордым. Мин әйтәм, Рөстәм абыйның шушы фестиваленә карата фикерләрен чык. Ой, беләсеңме, фестиваль инде ансы сүз дә юк ди. Чөнки ул әлеге фестивальдә 2017 елда хөкемдар буларак катнашты. Рөстәм ул шундый кеше, аның белән сөйләшә башлауга күңелләр күтәрелә ди. Мин әйтәм, ничек соң ул шаярам, мәзәкләр юк, ул комплиментлар ясый ди. Шуңа күрә рәхәт аның белән сөйләш. Хатын кызга бит комплимент ясарга кирәк. Аның бит матур сүзләр ишетәс килә. Сәхнәдә Рәсәй Федерациясының ат казанган, Татарстан Республикасының халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты Резидә Галимова. Каршы алыйк.
Бик зур рәхмәт, хәерле кич, кадерле тамашачылар. Бүтән җырлаган җырларыбыз сезнең өчен. Йылы кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт. Беренче җырым иде туган як турында. Ә хәзер инде мәхәббәт турында яңгырсын җыр. Рәсәй Федерациясының ат казанган Татарстан Республикасының халық артисты Резида Галимова. Атла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония солисты. Бик зур рәхмәт. Ай, рәхәтләнеп тыңлап тордык. Рәхәтләнеп тыңладык. Хәзер инде җырдан бераз гына инструментал көйгә күчәргә кирәк булырдыр дип уйлыйм. Һәм беләсезме, Рөстәм Закировның бүген әлеге концертта бүтән гаиләсе катнаша миңа калса. Мәчеләре генә катнашмый бугай. Шын мәгънәсендә иҗади гаилә. Тормыш иптәше җырлый, улы уйный, кызы җырлый. Әйбит, бу мәчеләре дә идә биеп кенә җырлый. Ширатлап душ кергәндә күршеләр инде теге тынгы юк торанда. Гел җыр, гел моң, гел бигрәк тә күршеләр ярата ди, уллары ишен эшләгәндә. Сен күз алдына китерәсеңме саксофонның тавышын ничек икәнен? Айрат Закиров 3-нче музыка 3-нче курста укый. Ильяс Аухадиев исемендәге Казанның музыкаль киллиятендә дип әйтик без. Бүгенге көндә ул инде танылган татар эстрадасы артистлары белән гастрольләргә дә йөри.
шымарып бітті. Әтесі енді біраз ғана қорқа да башлады, дұрысын ғана айткенде 18 гіне яш бұзылып бітмәсме екен енді дей. Әлі оннан да түгел оқисы бар бит әлі. Білесің ме, музыкаль күллиетте бит анда оқырға керек. Анда сен Рүстем Закировның улы болғаны үшін генә сеңа билге қоймайлар. Нәқ шулай. Талантлы егет. Иптәшләр, сезнең көчле алкышларыгыз белән әйдәгез, каршы алабыз Айрат Закиров. Әйдә Айрат. Айрат Закиров. 18 яш. 18 яш. Қая біздің ол 18 яш. Вообще молодец. Ага. Никіткәне мында, так, 18 яшьлек кызлар хәзер чыгырлар дип мына теге поклонницалар. Тезелеп. Қая біздің мусикара 18 яшь дигән теге гашык булулар имеш шул вакытлар искә төште. Син 14 февральгә бер бүләк алдыңмы соң хатыныңа? 14 февраль. Ул бит гашыклар көне, өйләнгән иратлар көне түгел. Ә сен үзең нәрсә бүләк иттеңме? Бүләк дип инде. Бүген 9-ы безнең, 14-ө димәк, гашыклар көне. Ул җомгага туры килә бит. Җомгага туры килә. Менә дә үзем теге радиода эшләгән кеше буларак иң яхшы бүләк миңа калса ул җыр. Ул көнне бит син эфирда буласың, иртән. Булам. Зөлфәт, мин сиңа шалтыратам. Берәр җыр куеп җибәрбез әле. Минем хатынга Ләйсәнгә багышлабаймы? Әйе. Булай инде, әгәр дә син сорасаң, синең һәм балаларың исеменнән дип Рөстәм Закировның картаймәлән кәен куйдым. Рәхмәт Зөлфәт, син шундус. Рәхмәт. Гашыклар көне килеп җитә, дуслар. Без инде мәхәббәт турында җыр белән дәвам итәбез. Ул безнең 2014 һәм 2017 еллар дипломанты Алия Нугманова. Каршы алыйк. Бәшәсенә нигә син югаласың ялындырып йөрүеңне
Kulaklarımda İllep gitsen iyi bula bir yılmayıp gülüğüne yüreğime yala bula seni günde arabın bitinde üzümleyen şiksiz dürek şayatta yürümemine yalnız kalırsın hali yüreğine sağışlarına minnet salırman hali seni dinle kıda arabın bitinde tüsümleyen şiksiz dürek şayatta yürümevine seni günde kıda şayatta yürümemine seni günde kıtarı bıttım bitinde gözümle gipşiksiz tut şayatta yürümemine seni günde arabın bitinde gözümle gipşiksiz tut şayatta yürümemine Üzümle şiksiz dürek şayatta yürümemine şayatta yürümemine Орысша қызы Алия Нұғыманова. Рахмет, Алия. Ей, дұлқынланалар шул хәтлі барысы да сәхна артындағы дұлқынлануларны көрсәгіз. Бірден бір дұлқынланмай тұрған бір кіші бар анда. Кім? Ол Оршаныкі, аны Оршалылар. Мына мұнда кімді? Оршалылар бар ма мұнда? Просто Орша арқылы көтеріңіз әлі, зинқарышы. Орша районынан болғандар, алар барысы да бик яқшы білелер. Ол енді қазір Оршада ғана түгел, бүтін республика буйлап йüри әлеге егет. Аның қушаматы бар, айырым Оршада. Орша Шомкайы деп ертелер аны. Шушы егет 2017 елда фестивальға барырға ниет қылып, қурқа ғына өзінің дос егеті білән баралар. Һәм менде аптырадым деп болыр деп ойламағанмын. Тамашашы мәхәббәті номинациясында жеңуге ирешә. Бұл енді гран-придан да шәбірек деген сөз бейт. Әлбәтте. Менә шушы егетне хәзер чакырасы килә. Ул Раяз Фасиховның репертуарындагы җыр белән чыгыш ясаган булганда, һәм нәкъ менә шушы җырны бүген башкара. Тәгәреп китсә аптырамагыз, яме? Сикерсә аптырамагыз, борчылмагыз. Ул шулай булырга тиеш. Ул аны бик күп тапкырлар эшләгән егет. Марат Газизов, Яңа Кенәр авыл егете, бүген көндә Штырә авылында гомер кичерә. Әйдә, Марат. Бәйрәм белән дуслар. Рәхмәт егетләр. Кәефләр ничек? Бергә җырлыйк әле дуслар, әйдәгез. Рәхмәт Рөстәм Закировка, рәхмәт сезгә, дуслар. Күзе шалдым. Bir күрүдә сине мин яраттым. Bir күрүдә ачылды серләр. Синең күзләр калды минем күземдә. Килмисең син кайда вәгъдәләр. Син бүген бәгърем сыңламасын. Ак чәчәкләр тотып кулыңа. Сине күреп миңа инде бә. Сарылырмын жылы куйдыңа. Менә фитнес кая. Сабырлыгым жуеп сине көтәм. Килүеңне таныш сукмактан. Сен сиңа әйтер сүзләрем бар.
nazın tayıp Kirip gidem senin kışaqa Yüreğime başka uyalasa Sığın bulur bir canım şu şakta Gittin bugün bağrım sınlamasın Ak şeşekler tutup kuluna Seni görüp mingan indibe Sarılırmın jalla kuyduna Gittin bugün bağrım sınlamasın Ak şeşekler tutup kuluna Seni görüp mingan indibe Sarılırmın jalla kuyduna Sizin küçük abim dostlar Şeşekler tutup kuluna Seni görüp mingan indibe Sarılırmın jalla kuynuna Gitsin bugün bağrım sığlamasın Ak şeşekler tutup kuluna Seni görüp mingan indibe Sarılırmın jalla kuynuna Seni görüp mingan indibe Sarılırmın jalla kuynuna Rahmat dostlar, şurada yaşayınız Mayani sana kış almışlar Ay malatsı Haydi sikiri gidelim Rahmat O'zingga rahmat Marat. Marat Gazizov. Ay mala. Lichu Marat bu şanalar sana tugul yemez, sana asobi şana kerak temirdan. Ko'rdingmi? 2017-yilda ol haligi festivalda tomoshachi muhabbatin yovlaganin bugun rasladi. Jiridan begirak bevershab. Moshni bo'ldi, sikiruvlar. Gil qo'rqib turasan, ayman. Ya jamaat, tag'in shona Tüge şana atuşçular nişedesin şuup qaramadım anda isten tügeretten. He? Qoya ol şana atuşçular? Tag'in 2 shonani bo'lak etasi kela. 4-ret 36-o'rinda o'tiruvchi tomoshachimizga. Tak, bu yo'q. 4-ret 36-o'rin. Bormi bizning? Yo'q, chiqmayim dey. Bor. Nishlatim men u shonani dey. Bo'lak etersiz birarsini. Tulki biruk yo'q ko'rmagiz yema. Aniqlar. Bunda kishirli bitan yo'qmi dey? Kishirli birovgina bo'lgan ekan. Bunda bit turlisi rasmlardan qarasin. Bu bit nindi motor. Bu Bunga ko'pmi xizmat, tirishlik kirgan. Esanmisiz? Sog'misiz? Ismingiz nechik? Daniya. Siz qaysi yoqlardan keldingiz? Savarayondan. Qaysi ovuldan? Shikshidan. Shikshidan da tog'lar. Anda bit sizda ul yoqlarda abilar da shona shuaymi? Şu turda Instagramda da hem yangalıklarda da ko'rsatdilar, TNV kanalında yangalıklar bo'ligi maxsus borib, shunda Ileber, Izma, shu andi sabani qitugilmi? Shikshi Yavlashtav ovullari abilari maxsus tovga minib, shundan tovdan shonalar bilan ham tugarak vaturushka deb aytardilar, shularda shuvalar. Boboylari turunda bir so'zda yo'qmi? Boboylar anlari endi qaytqash billerine kremlar mayzlar sürterler onları. Anlaşıldı. Şu asım o'zingizda. Bu sizga. Rahmat kelganingiz uchun. 9-ret 9-o'rin. Qoyadir tak bu yoqtara ularga tegish 9-ret 9-o'rin. Qoyadir munda. Munda aytamiz. Yo'q. Yo'q. Yarar bo'lmadi. 9-ret 9-o'rin bo'lmag'ach. Olaysa 7-ret 13-o'rin barmi? 7-ret 13-o'rin. 13. Ha? Bek motorson 13-o'rin bormi? Munda da bir abi. Yo'q, bunda biz chiqamiz. Qo'ysizsa. Tegindan da chiqa boshladilar, bundan da chiqa boshladilar. Siz nechab ikkovlab chiqasizsa? 7-ret 13-o'rin. To'xta, bu 9-ret 9 bo'ldimi alla? Siz qo'ysizsa? 7-ret. 7 13 mi?
Ortadan kim nişançı nişaqab kele? Keligiz, kel, ikiniz de mana güzel ayda. Ayda, Ayda keligiz biletlarınız bilen. Bular tege bir perikoptan satып algan axırı. Pışqa alып шығыңыз әлі, pışqa. 2 kişi шықты мында. Так, siz қойсысы болдыңыз? Benim dürüst değil, benim alda 13. Benim 16. orun. Поэтому dürüst değil. Yok, başta bitti 9-шы рет 9-шы orun шығарға тиіші. Sizning nişançı? Bilmadi, rahmat. Bu просто şalvar algan idi көрсетірге. Деге күрсінлер, зіре алып шөлі bu şalvarını deyip. Moşlı şalvar. Meni etip çağırdılar, etip. Нәрсеге жырлайсыз mı әлі? Tege чисто показаться. Мәзәктәге сыман булды инде бу. Арыслан айткан бит. Кимдә ким менә шушы биек таудан сикерипче, мен шуңа урманның яртысын бүләк итәм дип әйтә. Берсенә сикерми, өскә инде менгәннәр һәм аю лопылдап килипче, өстеннән кага булды ди аю. Молодец, менә курыкмыйсың икән. Менә сиңа ярты урман. Туктагыз әле. Бу яңадан менеп бара. Нәрсә ашап кит, тагын сикерәсме? Юк, этеп төртгән кешене менеп токмыйм әле ди. Шуңа күрә мине төртеп чыгардылар ди. Исемегез? Гөлфәния. Гөлфәния, сез кайдан? Ташлаймыннан. Кариле авылыннан. Шана шуасызмы, яратасызмы? Шуабыз оныкларга. Оныкларга. Кутлыйбыз, яме? Рәхәтләнеп шуырга ясак. Рәхәтләнеп шуыгыз үзегездә. Һәм мин шакырам 22-нче рәт 37-нче урында утыручы тамашачыбызны. 22-нче рәт 37-нче урын бармы? 22-нче рәт 37-нче урын бар. О! Нүжәли Ират. Бар бит. Аллага шөкер. Исәмсез. Кол берип күрешергә әле. Исемегез ничек? Орша Нариман. Орша Нариман. Кыскалыкта осталык. Бу шана. Сезгә? Мыегы ничек кара үсә икән моның дип. Вообще молодец. Ага. Рустам абыйга бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Нариман әфәнде. Көчле алкышлар. Монан сырытта торасы юк, шуан бу үзе шоу бижери бугай. Бая тагын берәү калды. Так, үзем укыйм әле, так. Әйдә менә бик ошый менә. Ага. 8-нче рәт 13-нче урын. Тагын 13. 8-нче рәт 13-нче урын. Менә бит. Рәхим итегез, әйдәгез. Ага. Биби шыгызаны биби. Специально мотор күлмәк араган иде бу. Ай. Бу хәзер сразу шоу китәчәк. Бу в принципе ничек? Нине күтәрә икән. Нормально сөйәсең. Исемегез? Кем? Флора. Сез кайдан? Оршадан түгел, к сожалению. Оршадан түгел. Орша кырыйнан йөрим. Кырыйнан йөрисез? Йөрәчәкмен. Кем Орша кырыйнан йөри? Кайда торасыз, яшисез? Казанда. Казанда. Кайсы районда? Серле Флора. Һәм без аңа килдегезме? Барма шана тартып йөрүче. Пышалым шанасын бүләк итәбез. Эслисе була инде хәзер. Эслисе була. Сез табырсыз моны. Тиздән тәнәфес булачак. Тәнәфескә шана белән чыгыгыз. Буфет тирәләреннән эзләргә кирәк. Әйе. Тем более шанагыз бар. Аллаһа рәхмәт яусын, шонагызга гышык булган инде килгәч. Кемгә? Шонага миңа? Шонага. Рәхмәт. Сезгә дә егетләр. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Ничә булды әле бу диерсең? 8-нче рәт 13-нче урын, яме? Без дәвам итәбез. Һәм сәхнәбез түрендә егетләр биюе һәм гади генә бию түгел, шана белән егетләр биюе. Рәхим итегез, егетләр.
Eskilken жігітлер молодцы жәмі. Action Man Crew коллективі жігітлері шаналы. Жігітлер білесіңіз? Бұл биюшілерге де шыдаға шынды бұл шаналар. Нық шаналар енді бұлар. Нәрсе айтасым келгені права машина білән жерткенде, права ғаздап айтқанда бетінде экзаменлер бересің, еме? Міне пышалым шаналарында ерерге тілесең, міне шул биюні бейіп көрсеттерге керекті. Имтихан шылай бересің. Қазір ойға қалдылар, яңағына 8 шана ұтқан тамашашы. Енді алдағы мәғлумет шуны айтасыбыз келе, Аршарыны Пышалым ауылында міне бір ғаилә турында. Халиде апа һәм дә Рәқиб абый хақында. Халиде апа бик ұзақ еллар, төгәлрәк әйтсәк инде 18 ел дәвамында әлеге авылда фельдшер булып эшләгән. Берничә авылга. Берничә авылга һәм авыл халкы ул вакытта аларга бик рәхмәтле булган. Хәзер дә гел матур сүзләр белән генә искә алалар аларны. Бик ярдәмчел, бик кешелекле кешеләр дип шуңа күрә тормыш иптәш Рәқиб абый ветеринар булып эшләгән. Күп еллар әлеге авылда шақырыйк әле үзләрен алар залда утыралар дип әйтте Рөстәм абый. Һәм Рөстәм абый өчен алар шуннан да бик якын кешеләр. Авыл халкы өчен якын кешеләр. Шуңа күрә аларны дип олылыйсым килә минем сәхнәгә чакырып, аларны барлык тамашачы алдында күрсәтеп кызганмагыз алкышларыгызны. Хәзерге вакытта инде алар Орчада яшиләр. Менә бит Рөстәм абый үзе чыкты. Рәхим итегез. Рәхим абый һәм Халидә апа. Рәхим итегез. Сезгә шешек, сезгә шана. Без инде юкка гына сезне шушы урыннарга утыртмадык. Ни өчен дигәндә, чираттагы безнең җырларыбыз ул сезгә багышлана. Зур рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен. Инде киләчәктә дә халык белән матур итеп, ярдәм итеп эшләргә язсын сезгә. Хәзер рәхәтләнеп ял итеп утырыгыз әле. Сәхнәбез түрендә Казан егетләре. Рәхим итегез, Казан егетләре. Һәм Зәринә Хасан шина. Хәерле кичләр, исәнермесез? Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән. Гомер үзен инде төсләрдә, ак гөлләрдә. Жан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр, кебек аппак булып, саф күңел каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып төгәлә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр, кебек аппак булып, саф күңел каласы иде. Хөрмәтле яраткан тамашачыларыбыз, һәммәгезгә күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, исәнлек, саулык теләп, балаларыгызның игелеген күреп, рәхәт тормышта, матур тормышта яшәргә һәммәгезгә. Без сезне бик яратабыз. Гомер ташы, Үзә ачы җилләр, җаннар юлы шул чак нишләргә. Ак чәчәкләр, йондыз булып яна, өмет нуры сөлгән кичләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр, кебек аппак булып, саф күңел каласы иде. Ак чәчәкләр, кебек аппак булып, саф күңел каласы иде.
Күңел баласы иде. Қазан егітлері түркімі һәм Зарина Хасан шина әлігі жыр мақсус біздің сіздің үшін яңғырады. Зур рахмет сізге. Езігізден елмайы кетмесін. Бик зур рахмет. Күчлі алғышлар білән ұзатайық әлі өзлерін. Бик зур рахмет. Енді біз өзіміздің жырларымызды давам етеміз. Сіздер атқан жырларының бірісі Қызыл Үрек. Қайда бір көңілдері достар бір келіп. Қызыл үрік түгелгенідей, қара шашың үрілгенідей, сенің нұрлы битлеріңнен күннің Артағылар біздің білек күшілі. Қызыл үрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл үрік, ал сені мені құшып гүлдеп. Қызыл үрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл үрік, ал сені мені құшып гүлдеп. Қызыл үрік, қызарғаныдай, көңіліңі кең, есеңі баладай. Қызыл үрік, ерекеліп, ақ бұзатын ұшырғаныдай. Қызыл үрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл үрік, ал сені мені құшып гүлдеп. Қызыл үрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл үрік, ал сені мені құшып Баршалар бар мы бұнда? Бірге достар. Қызыл үрік төгілгендей, қара шашың үрілгендей, сенің нұрлы битлеріңнен күннің yüzі көрілгендей. Қызыл үрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл үрік, ал сен мені құшып гүлдеп. Қызыл үрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл үрік, ал сен мені құшып гүлдеп. Ең матурлары, ең шеберлері бүгін мұнда жиылған. Қазан егіттері! Қазан егітлері түркімі
Булат Шарипов һәм Айнур Мұратов. Казаныбызның һәм республикабызның оста баянчылары, гармончылары, музыкантлары. Көкмара һәм Саба егеті. Зор рәхмәт. Икенче өлешен башлап җибәрәбез бүгенге концертыбызның, фестивалебезнең 3 пышалым шаналары дип исемләнгән фестиваль бүген гала концерты. Һәм инде әйткәнебезчә, профессионаллар белән бер сәхнәдә үзешчәннәр дә бүген чыгыш ясау бәхтенә иреште. Әле генә парлап уйнап киттеләр. Менә Булат, минем гел сорыйсым килә. Соңгы арада эстрадада ирле, хатынлы җырчылар күбәеп китте. Шулаймы? Сизәсеңме син аны? Сизәм шул. Безнең шушы фестивальне оештыручы Рөстәм абыйның да тормыш иптәше, җырчы, балалары шушы иҗат өлкәсендә кайнылар. Әйтәле, менә ул бер сәхнәдә җырлап йөрү, бергә йөрү, ул авырмы, әллә киресенчә җиңелме? Ну, ничек дип әйтим инде, менә гастрольгә китәсең, тимәң изелде, тигеп бирүче бар. Күлмәкне үтүкләргә кирәк, үтүкләп бирүче бар. Пишранды юып бирүче бар. Ашыйсың килә, пиширеп бирүче бар. Вообще удобно инде малай менә. Вообще бөтен яклап та карасаң, әйме? Неужели гел уңай яктан гына дыр? Контроль да көчле инде, конечно. Менә гел тәгә рядом, шаг лево, шаг право, все равно расстрел через повешивание. Менә шулайрак каядыр якынча шулай. Даже янында булмасан да контроль көчле, беләсеңме? Ансы ничек? Ну ничек инде хәзер теге каһар суккан WhatsApp бар бит. Син кая дип шалтырап сөйли. Кая, баумында чырып җибәр дип фотога. Һәм син чырып җибәр. Ну ничек әйе син бит инде каядыр анда башка җирдә булып баумында ясый алмыйсың, тиз генә фотошопта. Баумында икән, баумында булырга тиешсең. Менә мин хәзер аңладым. Татар эстрадасында бердән-бер җырчы Рөстәм Закировның гына WhatsApp-ы юк. Ул төймәле телефон белән йөри. Әй шу. Нигә икәнен аңладыңмы инде хәзер? Менә хәзер төшендем инде. Ат. Каршылыгыз сәхнәбез түрендә Люция Мусина. Көчле алкышлар белән. Лениногорск кызы. Исәнмесез бәйрәм белән. Йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык, бәхет икән шын яратылган саулык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Dünyalarını kuvabız biz kuvabız, minne tutkan kırık bulabız. Köngüllerde izgir hisler yüksek güne, şın bәхет keylerinin temin duyabız. Bәхет bit uyarap yürümü yandağına, ni ikenligin sin onun аңлағына. Гаиләләрдә булсын икән ул татулык, балаларның күңелендә яхшылык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Yırak yürmi yandağına, ni икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклағына, бәхет сине үзе таба шундагына. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз.
Зур рахмет. Хөрмәтле дуслар, бик зур рахмет. Шушы безнең концертыбызга, безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Әле генә җырлап үткән җырым Лиза Сирин сүзләренә һәм көенә бәхет тәме дип аталды. Бәхетегез ташып торсын. Амин. Киләсе җырым инде Эльвира Сафина сүзләренә Альфред Яхшымбетов иҗат иткән җырны башкарып үтәсем килә. Эх, балачак дип атала. Әйдәгез әле, балачакка кайтып килик әле. Иң рәхәт чакка, әти, әни, янда чакка. Эх, балачак. Хоп. Әлегенә бала идек, кайда калган ул чаклар? Күңелдәге ак хыяллар, машиналар, курчаклар. Әти, әни кочагында үтте рәхәт балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Әти, әни кочагында үтте рәхәт балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Эх, балачак. Уйный иде куанышып, кышларында җәендә. Балачакта тәмле иде, күмәчедә чәйдә. Әти, әни кочагында үтте рәхәт балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Әти, әни кочагында үтте рәхәт балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Алтыннардан да кадерле, иң матур, иң рәхәт чак. Гомеребез буе безне сагындырып торачак. Әти, әни кочагында үтте рәхәт балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Әти, әни кочагында үтте рәхәт балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Киң бәхетле мизгелләр, күңелдәге балачак. Эх, балачак. Люция Мусина. Люция Мусина Закировадыр. Әйе. Әлі мені қарадық бейт біз мұнда клипні. Клипта 16 ел әлі түсірілген. Рестам абина бірде өзгермейді. Міне шушы қатын арқасында өзгермейді ол. Зур рәхмәт. Өзгермейм екен. Өзгерем екен деп. Шо қатын тілесе өзгерті деп те құйырға мүмкін. Мұнда айтырға яш қатын енді деп те айтырға. Енді мәхаббат жемішлеріне қабаттан тоқталайық. Қызлары Миләүшә Закирова. Бик ұста жыршы болып келе, талантлы. Аның акапель жырлауын мен бірінші тапқыр ешіттім. Аларның
районда булган концертларында исем акылым киткән иде, үсеп тә җиткән. Әле кайчан гына кичкенә иде. Һәм ул инде моннан тыш дип әйтергә кирәк. Саллы конкурсларда катнашырга өлгерде. Созвездие конкурсында катнашты. Сәйлән, Будущее России конкурслары лауреаты. Һәм Миләүшәнең шунысы кызык. Әлеге Пшалым чаналары фестивалендә бер генә тапкырда катнашканы юк. Чөнки Рөстәм Закиров бик яхшы, дөрес тәрбия бирә һәм икән. Минем балаларым бу конкурста катнашмаячак дигән. Ә син уйлап кара, әгәр дә Миләүшә анда берәр урын алса, нәрсә дип әйтәчәкләр? О, аңлашылды дип әйтәчәкләр. Безнең халыкша бит әтисе биргән инде ул урынны. Ну, җәмәгать барысында үзегез билгеләгез. Әтисе аркасында сәхнәгә мендеме, юкмы? Барысында үз күзләрегез белән күрерсез, үз кулакларыгыз белән ишетерсез, каршы алыгыз. Бик талантлы җырчыбыз дип әйтәм мин. Рәхәтләнеп, авыз тутырып, Миләүшә Закирова. Рәхмәт Миләүшә. Üzülsəgiz tuğan şirlərdə Duruş gələr kömür Gibərsizsiz Üzülsəgiz tuğan şirlərdə Üzülsəgiz tuğan
Yaşının Şul ışıkta kıyaş Ağlıyorsun hoşta Şul bağını kızarda Anlarsın koşta Şubanide Gömede gidersin Dağını sayın yalnız Ey derim ya Ey şayan yıldız Gömede gidersin sayın yalnız Ey derim ya Ey şayan yıldız Ey derim ya Ey şayan yıldız Milevşe Zakirova. Ну, Milevşe, aferin. Şunday ağır jırlar söylagansın. Aferin. Tezrek tirilüğünü tileybiz biz sana. Temperaturu buluğa qaramasdan. Молодец, Milevşe. Monday kızlar öskende bizni aytan bit. Tatar sanatının kileşegi bik ümitli. Aferin. Qara, qarayım. Mine bu konsertqa olib baru üçün seni nindi нәрселер boyunca söyladılar? Ne parametrlar boyunca mı? Aytayım mı? Sen mine orşadan togul indi sen. Yarar özüm agirjide tutsam da tыңla. Менем әни оршаныкы биринчиден. Оршада туган. Бармакларымны беге башла. Айда. Анасым укырга кергәндә инде танышкан әгерҗе егете минем әти белән. Элек ул вакытларда распределение дигән нәрсә бар иде. Буларны распределение буенча җибәргәннәр. Кайда дип уйлыйсың? Арча районы Урта Пышалым авылына. Минем хәтта менә әле генә тәнәфестә бер абый кереп, синең әтиең без менә кул күтәрде. Әтиең безне укытты ди. Рәхмәт.
Әтең оқытушы болып келген. Әтеем де әлі менің Рүстем есімілі бетім. Болса так енді қарар. Случайно ғана. Алжан, менің ұлы абай да шунда туған пышалымда. 3-4 болды ма? Анасы мен 9-шы сыныптан соң Арша педагог клиетінде оқыдым. Рүстем абай оқыған. 5. Анасын кеттім музыка факультетіне Қазанға. Анда Рүстем Закиров оқыған. Һәм біз біргелешіп бір хорда жырладық. Ол ертерек жырлаған еді, мен соңырақ. Хиял хорында деп атала ол. Ол Хиял хорының жетекшілері хәтта мұнда Айрат Ағзам Жалфа Ибрагимовна. Мұнда иделер білем мұнда екенлерін әйе. Мұнда музыка факультетінің шой бар. Тағын бір дәлел керек ме? Тулай тұрақта яшедім Рүстем Закиров яшеген. Тулай тұрақта деп айтым әлі. Міне мұнда ғана ол. Институтныққа. Тағын бар ма сұралар? Сен не принцип білен вообще мұнда? Мен аңлашылды бұғай. Сен? Меңа шана керек еді Рүстем абайға бардың. Бұлыр өнікәш концертқа келдеді. Мен шундан келіп шықтым. Жоқ, аңлашылды, башқа сұрауларым жоқ. Ярар, енді мен музыка факультеті деп сөйлей баштағанмын екен. Рүстем Закиров білән бірге шул вақытта оқыған деп етек. Рүстем Закиров алданырақ оқыған. Ол 4-ші курста, мен 1-ші курстайдым деп әлі генә сөйлеп тұрды. Ләкин шуннан башланған аларның дуслыклары. Әйе, әлбәттә, енді бірге шулай хорда жырлағаннар. Шулы хорда әлеге де баяғы, әлбәттә шулы Тулай тұрақта бірге яшәгәннәр, баянда ойнағаннар, әлбәттә жырлағаннар, бір оқытушыға Меңгүл Ғалиев та бірге жырлағаннар, деп әйтек әлі оқытушылары бір болған. Меңгүл Ғалиевның шешін оғыртқан нар. Біргеләшіп. Татарстанның халық артисті, тіләші егіті Рәсим Низамов. Үзіліп яратқанар, көп барсыңлап табышқанар, тек бәхетлі бұл дүнияда яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұртлағына яшәуі рәхәт була, яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұртлағына яшәуі рәхәт була, яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Ғайлә үзінше яши, әр еші туасыр. Яратып яшәсәң дүния, матурырақ бары бер. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була, яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була, яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Құдай қанатны қайырыр ялғышлардан, мәңгі бірге яшәсіңдер, яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була, яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәуі рәхәт була, яратудан ғына жерге бәхетлі бала туа.
Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Шынында мына шушындай матур шаналар болсын. Шушы шанаға отырға матур балалар тусын. Матур ғайләләр төсін. Яратып, сүйіліп, сүйініп яшәргә язсын. Хаммагызга, хаммабызга. Енді ярату тимісіне бір кіріп кеткен жігітлер тағында бірін жарлық енді. Зөфәр Қайраттенов жазған яңа жарларымның бірсі. Меңа насип, ярымсың. Көкләрдән бәхет сұрамын, сен янымда көзін ұрам. Айлардан ғына келдің, сен нешіклер миңа бұлдың. Қолға қол, инге ин, сен алтын күмішке дейін. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Қолға қол, инге ин, сен алтын күмішке дейін. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Йөрәгімдә ут қабысты, сен бүләк еткән ұшқын. Сүйігім қанатларында қаләмді дүңілер ұшқын. Қолға қол, инге ин, сен алтын күмішке дейін. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Қолға қол, инге ин, сен алтын күмішке дейін. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Қазір өзім мәхәббәттің күзінде. Яратуымны яшірмейсің дөрсінде. Қолға қол, инге ин, сен алтын күмішке дейін. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Қолға қол, инге ин, сен алтын күмішке дейін. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Мұңлы сағыш, татлы ялғыш, мен насып ярмысың. Мен насып ярмысың. Татарстанның халық артисті Рәсим Низамов, Баяндар Инадвалиев, Айнур Мұратов, Болат Шарипов. Рахмат, егітлер.
Biz qabattan şana oynatабыз. Aytganimcha 16 şana sanab bardingizmi? Nechani o'ynatdik? Ay, молодцы. Men chaqıram 8-ret 40-chi o'rinda o'tiruvchi tomoshabimizni. 8-ret 40-chi o'rin. Rahim etingiz. Uzoqqa so'zmay endi oldag'isida dashik yaqinroqqa. 3-ret 4-chi o'rin bormi? İşte 1 2 3. Mana sanab topalayın deb qo'ysak tomosha 1 2. Yo'q malla. Senikilar shul yoqda bo'ladi. Aha, minamiz. 3-ret 4-chi o'rin. Boshqa ikkisini topshiriq hali. Mana bet. Yoshlarda bor. Kim tanışasınmı birinchi ayda? Ismin? Rufina. Rufina qaydan? Qozonan. Shona kerak edimi? Albatta. Shuvasingmi? Ayye. Kim bilan? O'zim bilan. Молодец. Senga shosha shona. Rahmat senga. 2 kishilik o'rin yo'q bitmanda. Ismingiz? Leyla Qozondan, Orchadan. Qozondan. Orchaga qatnashig'iz bormi? Etna rayoni. Etna, уже bor qatnashig'iz yemi? Mana. Shuvashaqsizmi? Onuqlarimma. Onuqlaringizga. Amin. Rahmat. 19-ret 38-chi o'rin. Da o'tiruvchi tomoshachimiz. 19-ret 38-chi o'rin. Bormi 19-ret bizning? Bor. Ha, yo'q. Bo'lmadimi? Yarar, davom etamiz ikkinchi. Bor, hozir so'mkamdan izlab topamda biletimni. Bor, hozir oyoq kiyimim kiymali. Mana kimga shona kerakligi ko'rasizmi? Shundan sezilaydi. Kim yigirib tusha, kim otlab. Tak, hayda 15-retni soylik hali. 15-ret 10-chi o'rin. Aya 15-ret. Siz. Siz nishab? Shunga ko'ra uzoq chiqdingizmi? Ana ayye. Opag'iz jibermadi, kunlashib? Opa jiberding. Yo'q, sразу o'tiga aytgach bosmadingiz. Shunga aytam, nishlab anday tutqarliq bo'ldi, narsa bo'ldi? O'yladim opa keladi deb. Ham opag'iz sizni jiberding deb bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Shona sizniki. Yigitlarga da baxat yilmayabet. Xayrli kech. Ismingiz? Rahmat qo'ydansiz? Qozondan. Mıyıqlılarga baxat yilmaya bugun. Uşalım? Tumuşuğuz bilen, çıkışığız bilen. Şonağız bulgandır indi sizin kerakmidir sizge şona? Kak kerakmasın dey. Rahmat diyeme. Anıqlarga. Anıqlarga dey. Yaxşı. Mana şulay tezgen, әлі tağın dürtçana қалып барар ya bizden? Bizim dürtçanak var әлі, baxat yilmayarga mümkün. Biz hazır sahne büsürüne şaqırabız. Nika Biyu Türkümü. Rahim etiniz. Sobre el sumo capitão. Capitão Chaca vem dançando com a galera. Essa aventura que é pura emoção. Olha a onda. Onda, onda, 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 olha a onda. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Faithful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh my darling, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Ya llegó. Presente. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
hey, hey,
Ника бию коллективы дуэті дейсек дұрысырақ болар. Евгений һәм Лайсан. Ника бию түркімі. Шындырысын айтканда, мына жай қатын-қыз киімін тез алыштыр ол сәқіне дәгіне тұрмышта алайты көлбейті. Қатын-қыз деген қатын-қыз мен қазір әзір болам дегені, оланы әлің күлмәк сойларға кереклігі екен оңата әлі помада сертіра кереклігін әлі шәшін ясарған. Бір 5 сағат кетесің әлі точно бір бәйремге барсаң, точно сыңа қаласың мұны. Бәйрем дегеннен біздің қазір яқында 14 февраль ғашиқлар күні дегеймен. Ғашиқларыны қайтайын, мұнда үйленген мұнда. Оннан соң 23 февраль. Вот, міне мұнысы тұрында сөйлешерге болады. Тағын дезодорант, носки, все, пенка. Шының іш әйбірлер бөлек ете тұрған кім білесің ба? Лайфхак үйретем. Иратылар сізге де, болады сеңа да. Сеңа да ел сайын шоларын бөлек етермін. 20 февраль олдыннан, бірер отына алдан, қатының білен кибетке барасың, һәм аның қаршысында демонстратив рәуіште бірнеше носки, дезодорант, пена, лезвие, қырыну станогы аласың. Демонстратив рәуіште. Бұл шах һәм мат деп атала. Сен перезагрузкатық зависайтты деген әйбірні білесің мұ? Мына шол уақытны қарарға мүмкін. Ондан соң медалі түгел 2 отнадасын 8 март деген бәйремде бар. Біздің үшін ең ауыр бәйремдерінің бірісі болады. Тұрмыршан болған хәл деп сөйлейдер. Ир білән қатын 8 март ертесі ял күні ирінің еқлысы келе қатын енді әлбәтте ертерек уяна да қыпырсып ятайынды ир уянсыны шымтертік. Иртігі қатын нәрсе болды. Сен қателесің мұсың қателім бүгін енді күн екенін білесің деп. Білем қатын 8 март білем. Сен меңа бөлек алдың мұсың? Алдым енді алдым қатын тұқта жықыны тұйдырым енді тұқта. Ол бөлегім меңа ұшар мұсың? Мұсың қатын ярар ұшамаса кері өзіме берерсің. Мен көптен аңды қармақ тұрында қияланған емді деп. Бұл сеңа қағыла бұғай зірфәт. Сен біздің балықшы. Мен алып қойдым енді. Алып қойдым. Әлі міне 8 мартқа бөлек етермін деп ойламаған едім, өзіме ген алған едім. Лайфхак. Әйбет болды бұл. Давам етеміз. Нәқ мына шошындай ситуацияларға қағылышлы жыр бұрмалы тұрмыш дебесінің жыр білен. Зәлия Саттарова 2014 елда тамашашы мәхәббәті яулы һәм 2017 елда дипломант бола біздің Пшалым шаналары фестивалында. Қаршалығыз. Зәлия Саттарова. Рәхмет, Зәлия. Barıma uzun yıllar nige sımsız barımalı Ahırgaşa şul yıllardan belbim ötüp bulama Sikkeltele yıllarında yürüde Xudoy bollasın Bollasın bilmidir tağın kupme barası Sikkeltele yıllarında yürüde Xudoy bollasın Bollasın bilmidir tağın kupme barası Oy şağında yuğalıp qalam jidi yolның şatında Tağın nərсәләр kütədir Ufuklarның ardında Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy bollasın Bollasığına bilmidir tağın kupme barası Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy bollasın Bollasığına bilmidir tağın kupme barası Oya bara bara yulamның tuzanında Barıp bularıma odaşmay Tuzğıған buranında Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy bollasın Bollasığına bilmidir tağın kupme barası Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy bollasın Bollasığına bilmidir tağın kupme barası
barası Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy ballasın Ballasığına bilmidir dağını köpme barası Sikkeltele yollarında Sikkeltele yollarında Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy ballasın Ballasığına bilmidir dağını köpme barası Sikkeltele yollarında yürüde Xudoy ballasın Ballasığına bilmidir dağını köpme barası Zaliye Sattarova. Aferin. Zaliye Sattarova. Zaliye stop. Алтын. Алтын дегеннен қызлар шығыш жасады бейтін Зульфат. Иә. Бізге тігі таныш деймін бейтін ол қызлар. Менде үшеу, сенде екеу. А? Дейді. Ол әлі сенде үшеу, менде екеу, біздің сахнаға шығашақ артистіміздің 9. Әлі шоңа үстеп 2 ұнығы бар енді. Сіз көз алдына кетіресіз ме қазіргі уақытта? Бұл бетінде 9 бала болған 3 тапқыр мат капитал алған. 3 тапқыр унар суты жер бергенлер бетінде мұға. Әлі бет қазір бәйелеріні арттырдылар қазір әйме, аның төлеу соммаларын. Ол әлі аның білінгіне тоқтап қалмай еші. Маңа енді герой Россияда бергендердер енді. Отец герой. Білесің Зульфат, аңа не привыкать деп білесің, алардың наследственный деп етелер бетелі. Бұл әйбір наследственный. Ол өзі де 15 балалы ғойледе 15-ші болып туған. Субханалла, иптешлер. Сәхнебіз түрінде Татарстанның от қазанған артисті Ринат Уәлиев. Мына маған нешік бабай деп айтасың енді. 9 бала, субханалла. Алла ярдам берсін. Шуанға клипке нәжірі бетінде ол жүз. Ринат Уәлиев.
Татарстанның атқазанған артисті Ринат Валиев. Ринат Валиев. Мен айтам, 9 балаң болса, әлі нәселерде ойнарға үйренерсің малай. Шитікте генә түгел, ботинканы да ойната башларсың. Я, сен аның сайрауын ишеттің мүсің? Бұл сайрауға. Неге сайрағанын аңлайм мен аны? 9 балаң болса сайрағына түгел мұнда. Көк болып та қышқырырсың. Ринат Валиев! Біз әлі қаман шот езілфәт білән. Сонап отырдық айма. Әлі шот 9-ның бет жидесі малай? Еремет құдай кімгәдір малай? Нәсәсі? Мен әлі... Сен әлтан бір шанс бар дейсің ма? Неше әлі топ? Сен 2 гіне қыз бейті әлі. Ринатқа қарасаң, сенің әлі тағын... Yok Zülfet, это не моя история, яма? 6 тапқыр әлі шансың бар. Рахмет, yok. Кәбиса ел бит бұл ел, 2020 ел. Кәбиса елында нәрселер ішлерге ярамый деген сұрау білән мен интернетқа кірген едім әйме. Бақсаң, Кәбиса елда мунча сала башларға ярамый екен. Ярар. 30 декабрьда сала башласаң. Кім бұра заказал, все. Планларыңны сөйлерге ярамый. Планларны хүмән сөйлерге ярамый. Әйе. Күсте. Мол сатарға ярамый дей. Бұл шығырданлар нешлер екен еді қазірде. Гүмбе жиярға ярамый дей Кәбиса елда. Біздің татарлар бәді гүмбәні жимайлар. Чөнки бүтін үстіде оғулы болады Кәбиса елында. Бізге неге разет, так? Ішіні алыштырырға ярамай? Неге екен? Ярар, шулай қалсын. Шулай ойырылышырға ярамай? Кетаннан. Нее? Нәрсе болады? Ойырылышын қабыттан құшыласың деме шуа. Yok, андан соң тағын бір кімді таба алмайшақсың. Hem шундай бір қызықлысы, малай туса Кәбиса елда тезірек сүннетке отыртырға керек екен. Малай? Туса. Туса. Бізге неке түгі бейне. Тоже біздің история түгіл Зülfet. Шуға көрі нормально. Бітті ме? Әйтесің келе енді бір болмағаш болмайын. Yok енді. Бик қаты малай тілеген әтей 8-ші қызына Искәндер деп есім қошты дей. Білем мен олай біріні. Мазакны. Малайын шақырайық сәхнеге. Әйді. Айрат Закиров, қабаттан сәхна біз түрінде. Рахмет Айрат.
Айрат Закиров. Мұны қоя ойнарға үйреткенін аңладым енді мен. Музыка күллиятында шой бирге секірге қой үйретелер. Сен Фирдус Тымаев концертларына жүрген емінлі. Секіріп те көрсеттім олай. Енді девам етеміз. Ойратның одашы шығады ерсен һәм шулай ук әлеге фестивальға бәйлі жігітіміз 2013 жылының 2-ші лауреаты Айрат Каримуллин. Kütken, yaşlıklar ütken Unutkansındır sinemine kübeten Unutkansındır Sındır şulusındır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar şuladır Unutkansındır Sındır şulusındır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar şuladır Senin dümili Uyulamışsındır Ulu da uylamaydı Uylamışsındır Uylamışsındır Sındır şulusındır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar şuladır Uylamışsındır Sındır şulusındır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar şuladır Yaratmışsındır yaratsan eğer Kilgeler ile sinden bir haber Yaratmışsındır Sındır şulusındır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar şuladır Yaratmışsındır Sındır şulusındır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar şuladır Yazmışlar şuladır Yolğuşlar Мощно болды бұл. Әфәрин, Айрат Каримуллин. Бик тыйнап та жігіт екен әлі өзі. Айрат Каримуллин. Әфәрин. Әйбәт.
Бик саллы булды бу, бик саллы булды. Зөлфәт, монда мин баштан аңламадым нәрсә икәнләрен. Ул язганнар ни безгә? Язганнардыр алар, урын белән рәтне теге миңа да шана бирегезләр. Иманым Камил берсе шулай булган. Ана тагын берсе калды Зөлфәт. Әгәр ялгышсам әйме? Галстугымны. Сәлам Зөлфәт, мин тау ягыннан шана кирәк. Менә әйттем бит. Мин карамадым аны, мин просто. Ансы да шул инде шул турыда. Рәте урыны белән. Монда да тагын бер, мин Зөлфәт җаным тау ягыннан шана кирәк. Шул бер кешедер инде ул. Или гаиләсе белән килгән. Мин теге тау иленең төшчесе. Ансы. Монда Рөстәм абыйга язганнар. Монда инде җыр сораганнар. Хәзер Рөстәм абыйның үзенә тапшырырбыз. Үзе хәл итеп бетерер. Ниндидер җырны. Инде бик матур җырлар яңгырады. Хәзер саллы җырчыларыбызны сәхнәгә чакырырга вакыт җитте. Инде менә аңа карап торам да, бит. Без дә шул яшьтә шулай җигереп йөрергә язсын дип карап тордым мин. Субханаллах. Рәсәй Федерациясының атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты, Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония солисты, яраткан җырчыбыз Георгий Ибушев. Рәхимет, Георгий абый. Яшьлегемдә бер матур гөл яраттым, аңа карап күңелемне юаттым. Үссен дидем, матур чәчәк атсын дидем. Иртән торып һәр көн саен Яшьлегемдә бер матур гөл яраттым, инде чәчәк ата дигәч югалттым. Эзләдем мин матур гөлен, ай тапмадым. Күңелдә сөйегемне сакладым. Эзләдем мин матур гөлен, ай тапмадым. Күңелдә сөйегемне сакладым. Күңелдә сөйегемне Рәхмәт туганнар. Менә бүген
Шундай мотор кешеге жиылдық. Шынлап та бұл бек зор бейрам. Нәрсе деп айтасым келе. Рүстемге мен шушы кешеге шақырған үшін бек зор рахметімді білдірге тілеймін. Ол шынлап та жырның тәмін біліп, сөзінің тәмін біліп, оңлап жырлай тұрған жыршыларыбыздың бірсі. Мен аны шын көңілден құрмет етем. Қазір міне біз оның білен біздің бүйік композиторыбыз Рүстем Яхинның бір жырын, аның танылықлы сандуғашын жырларға тілейміз. Мұның сөздерін Гүлшат апа Зайнашева yazған. Міне тыңлап қараңыз әлі, нәрсе шығар екен. Sanduğaş, gitme gitme sanduğaş, kanatlarını kaldırır, tuğan yerine kaldırır. Şık suların içtinsin. Sanduğaş, sanduğaş, silip gidesin bir bağlam. Dostlarıma jırlar için jırlanır. Başka koşalardan sakınlarımız salkın yelden gitmesin tuğan dilden. Sanduğaş, sanduğaş, seni gidesin yine bağlam. Dostlarıma jırlar
Sanıdaş, sanıdaş, sen gidesin yine kalan dostlarıma şırlar ışın Георгий Ибушев. Георгий абай, холық нешік құлшаба Қақировтандай бәжірладық ұшында бұл жында. Нештеп жырламасқа? Біз де жыршылар. Георгий Ибушев. Рүстем Закиров. Зур рахмет, туғандар. Қазір бір Кірешін татарларының шоян жырын тыңлап кетегіз енді. Енді орғансыз да шынды ұзын жырлар тыңлап. Шын әйтәмін. Olmaları şiyeleri kızarıp pişereli Bugün isine düşünese yırtege düşereli Bugün isine düşünese yırtege düşereli Şın eytemin appağın Yüz oldum lan bir de gitmi kındır salvan kalmağın Şın eytemin appağın Yüz oldum lan bir de gitmi kındır salvan kalmağın Olma düşe jirge düşe uzaqtında üzmesen Oğlum minim gülüm minim diymesidim siymesen Oğlum minim gülüm minim diymesidim siymesen Şın eytemin appağın Yüz aldımdan bir de gitmi kındır salvanı kalpağın Şın eytemin appağın Yüz aldımdan bir de gitmi kındır salvanı kalpağın Gül şakların sizmezsin dereli Bugün isine düşmese yırtege düşereli Bugün isine düşmese yırtege düşereli Şın eytemin appağın Yüz aldımdan bir de gitmi kınlar salvanı kalpağın Şın eytemin appağın Yüz aldımdan bir de gitmi kınlar salvanı kalpağın Yüz aldımdan bir de gitmi kınlar salvanı kalpağın Yüz aldımdan bir de gitmi Anlay Kıngırt salğanı kalpağın Ресей Федерациясының атқазанған Татарстан Республикасының халық артисті Георгий Ибушев. Зур рахмет. Легендар жыршыбыз деп айтыр. Зур рахмет. Георгий Ибушев. Молодцы. Енді біздің тағын 4 шанабыз қалды. Шул шаналарны тапшырайық та давам етейік концертімізді. Мен бересім келе бірінші шананы 13-ші рет 30-ші орында отырушы тамашашыбызға. 13-ші рет 30-ші орын. 3 саннары бармы? 13-ші рет 30-ші орын.
Yok boy. Bir sabay ko'tarilib qaray, ey bo'lmasa yarar, ey bo'lmasa yarar. Yo'q, bo'lmadi. Yarar aytag'iz. Ikkinchi, 6-ret 33-o'rin. 6-ret 33. Bor mana bunda. Aytag'iz, e'lon etib bitiring, men tanishatirman, men topshiratirman. Yaxshi. Sho'y sho'g'ram aytib bo'ladi sening yoqdan, bu yoqdan 14-ret 7-o'rin. 14-ret 7-o'rinda o'tiruvchi tomoshabimizga Shona. Tanışamiz, ismingiz qisqachagina? Benim ismim Rozaliya. Rozaliya, siz qaydan? Alpos rayonidan. Orchaga birinchi beylimi? Orchaga beyli Puşalım festivalini yıl sayın kelebіз, yaratабыз, hürmet etебіз. İpteşim Rüstem Zakirov'ның bik katı fanatı. Jonatar. Mana bundan so'ng tag'i da ikilete ishlete jonatar bo'lacak. Zo'r rahmat sizga. Elnur. Elnur efendi qo'yansiz. Atli rayoni, Ulumanga avuli. O, Big Motor avul. Shona sizga rahatlanib shuurga yasin, aniqlar bormi? Bor. Mana aniqlarini shunda shudirga yasin, ham rahmat. Davom etamiz. Ham hozir endi men shoqiram 15-ret 34-o'rin bo'lsin aytamiz. 15-ret 34-o'rin bormi? Haligi o'rinda o'tirishi bor bizning chiqib kela. Ham bu yoqdan bu yoqdan aytamiz. Mana shunday bo'lsa, 5-ret 5-o'rin. 5. Boşqa şun. 5. Barma? 5-ret 5-o'rin. Bor. Yigitlar chiqaman. Qozondan ismingiz? Rafiq, shanag'iz bor edimi? Yo'q. Orchaga birinchi beylimi? Qaysi ko'rishi Rustam? Mavlutovda turasiz sizda. Mavlutov uramida turam, Rustamdan da turganim bilan mana. Nishab uyalibgina bosib turasiz, yangi chiqqan kelinlar zamon taginda. Ismingiz nechak? Kavsariya. Kavsariya opa, siz demak 5-ret 5-o'rinda bugun o'tirasiz, aybi? Yaxshi. Buni sizga Shona zotli, shap, bizakli rahatlanib igiligin ko'rga yozsin. Yaraymi? O'z baxtini o'zi shamay bo'lgan. Orchada bir tug'aningiz, yoqingiz, tanishingiz, do'stlaringiz bormi? Yo'q, yubileyga keldi Rustam Zakirov, biz zo'rlab ketdi 60 yoshima. Qachon? İyulda. 9-yilda. 19-yilda anlaşıldı. Zo'r rahmat sizga. O'zgan yubileylaringiz bilan. Biz rahmat. Baxit ishlaysiz. Ayy, endi festivalimiz davom etadi. Gala konsertimiz davom etadi. Bugun endi bizning shu festivalda turli yillarda konkursantlar, diplomantlar bo'lgan jirchilarimiz, o'zishanlarimiz qatnashdi. Endi hozir xayr fotiha bilan boshlagan edik. Hozir o'zini chaqirishga vaqt yetdi. Albatta. Shunday qiziq kishi Rustam aboy. To'xtali men bitali chaqirib qo'yirga tegishmayman. Ikeni mana. Ay. Rustam aboydan so'radi, Rustam aboy necha jir boshqarasin deydi. Men aytam Rustam aboy necha jir boshqarasin deydi. Ikov kerak mana. Men ayta yozib ko'rsatdi. Bir siziq undi. Mana ansa sizning bilmem olqishlaringizga qarab netadir menda ol. Hem Shonani da bulaytib qo'ydirtuvi yo'qqa tugildir. Nindidir ekan? Narsadir bo'lashaq yaqinroq. Yo'q, ayda yiroqroq qo'yamiz, intiksin hali. Bulayroq. Yaqinroq qo'yma. Yaqinroq. Bulaytirib shirda olmayman bitinda menda. Tataristonning xalq artisti Puşalım Şonalari festivalining otasi Rustam Zakirov. Yaşa basma sinirimi rahatı, şençlerimni jillet aradı. Şabına hiçten bin atıttırmışsın, payı gene kulda tuttadı. Şabına hiçten bin atıttırmışsın, payı gene kulda tuttadı. Tuktayındı tuktadı müratı, kuş ayaklar yazıp yapmaşın. Alıp kaçımıyı yaşık duayına, bir minutka tuktap dursanşın. Tuktayındı tuktadı müratı, kuş ayaklar yazıp yapmaşın. Alıp kaçımıyı yaşık duayına, bir minutka tuktap dursanşın. Yukutami karnırımı adı, alminde
talşı şiir Eytirsin ne kiri atkan ceyelerde Atıp çıkan mutlu ışlık Eytirsin ne kiri atkan ceyelerde Atıp çıkan mutlu ışlık Tuktayınız tuktağın bir atı Kuşa yatlap yasıp yapmaşın Alıp kaçımine yeşil tuğayına Bir minutka tuktap dursanşın Tuktayınız tuktağın bir atı Kuşa yatlap yasıp yapmaşın Alıp kaçımine yeşil tuğayına Bir minutka tuktap dursanşın Beni işitmişsin Hemiratını yaksıdırlıysan Düşürüp de şitken bir kalırlıysan Bir tutam beni işe garlıysan Düşürüp de şitken bir kaldırlıysan Bir tutam beni işe garlıysan Tuktayınız tuktam hemiratın Kuş ayaklap yarsın çapmaşın Alıp kaçımine yeşil tuğayına Bir minutka tuktap dursanşın Tuktayınız tuktam hemiratın Kuş ayaklap yarsın çapmaşın Alıp kaçımine yeşil tuğayına Bir minutka tuktap dursanşın Alıp kaçımine yeşil tuğayına Bir minutka tuktap dursanşın Tuktayınız çapma Biz rahmet. Endi yaqtaşım İlham Ali үшін сөздерін yazған автордың өз іскейін башқардым ғұмыр атым деп енді мен ады алла білсе яскының 1 майда 53 яш тола 50-дан соң бигерәк тиз шаба екен ол ғұмыр дегендері шапсын енді кемекші тазалықта саулықта кешерге келсін біз рахмет алғыштарға шейінде құрметті тамашашылар мына шы жырны мен махсус бүгін ең бірінші етіп башқардым мына бүгін бик матур жылы мұхитта отырабыз концертта мына шы Шалым шаналары 2020 фестивалін ұйыштырған уақытына енді мына бір 2 жылларлық танышыға туры келді бір ешкіне 30 яшық юбиляр жігіт білән әмді бұйыл Рүстамовый шошып шалым шаналары жыр фестивалін ұйыштырға болышам дегеш аңа бик зор рахмет мына бик көп аның қызметі көрді Илфат Илхамович бір көрін әлі алғышлық әлі фестивалінің Генерал спонсора Илфат Илхамович, рахмат Илфат. Құрметті тамашашылар, алтағы жырым сіздің көплеріңізге яңа жыр болып яңғырар. Ізледім. Мәдәрис Ғазеттинов ижад еткен кім? Гүлнұр Айзатұлова. Kıyaştan izledim, yıldızga sivildim kararışım Aylardan izledim, bilmedim, apadi cirimden tabası İzledim bir kızdan, evizin bulgansın yakında Ben seni görgeçtin anladım, yarattı zorluğu hakkında İzledim bir kızdan Evizin bulgansın yakında Seni görgeçtin ağladın Yaratıcılığı hakkında Seni күкілерden izledim İzledim şanlı davası
Sen özün kıyaşım iken bil Taptım da tuhtavsız yanasın İzledim bir kızdan Özün bulgasın yakında Ben seni görgeçtin ağladım Yaradın huzurluğu hakkında İzledim bir kızdan Özün bulgasın yakında Ben seni görgeçtin ağladım Yaradın huzurluğu hakkında Ben seni bir göz ağızladım Yollarım abındı yol aldı Bir qaraş məhəbbət damışdı Yürekə seninle uladı İzledim bir kızdan Özün bulgasın yakında Ben seni görgeçtin ağladım Yaradın huzurluğu hakkında İzledim bir kızdan Özün bulgasın yakında Ben seni görgeçtin ağladım Yaradın huzurluğu hakkında İzledim bir kızdan Özün bulgasın yakında Ben seni görgeçtin ağladım Yaradın huzurluğu hakkında Ben seni görgeçtin ağladım Yaradın huzurluğu hakkında Yaradın huzurluğu hakkında Yaradın huzurluğu hakkında Biz rahmet, hürmetli tamaşalar. Endi alдағы jırlar aldığından o jırını izledim degan jırını yok qagını jırlamadım endi men. İzledim men onu, bir güzel izledim. Uşalımda qalmagaç, aşar ayında qalmagaç, Qozanlarda qalmagaç izledim hem taptım. 30 yaşımda ol benim turmuş iptaşım xotinem deb aytırga qo'shmaylar. Xotinim ol menim. Ol sahnada Lutsiya Musina, pasportda Lutsiya Zakirova. Jırlı, sizin için birgelep jırlı biz Lutsiya Musina bilan birgelep. So'zni ham kuy avtori Lutsiya Zakirova. Yanıma kileli Min bittik sineki kureli Ömürlük yar itip sayladım Dik senin hakkında oylarım Onlarım ollana ollana Bollarım bollana bollana Eğer de sen bulsan yanımda Eğer de sen bulsan yanımda Onlarım ollana ollana Onlarım ollana ollana Eğer de sen bulsan yanımda Eğer de sen bulsan yanımda Ümitim sineli Moңlanam sağıştan kureli Dikmini bəxtli yeterge Kileli yanıma kileli Onlarım ollana ollana Onlarım ollana ollana Eğer de sen bulsan yanımda Eğer de sen bulsan yanımda Onlarım ollana ollana Onlarım ollana ollana Eğer de
Текст авторы Люция Закирова, жырлы Люция Мусина. Рүстем Закировқа бағышланған. Onların bollana, ollana, onların bollana, bollana. Eğer resim bulsan yanımda, eğer resim bulsan yanımda. Onların bollana, ollana, onların bollana, bollana. Eğer resim bulsan yanımda, eğer resim bulsan yanımda. Люция Мусина. Рүстем Закиров. Бик зур рахмат. Мал кадыры белгәч, әйберләр миңа инде, Аллага шөкер. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шушы Люция Мусина карчык сені озатам. Бик зур рахмат, бик зур рахмат. Менә шу Шалым чаналары җыр фестивален оештырганнан соң ярты ел базарга йөрмибез инде без. Бик теге выгодный яклары бар, аның теге расходлы яклары да бар, выгодный яклары да бар. Менә шул икесен бергә тигезлей, каплый. Бик зур рахмат, хөрмәтле тамашачылар. Инде җырларны җырлаганнан соң күбрәк алкышлар ишетәсе килә. Чөнки теге 16 чана аткан кеше генә кул чапкан шикелле булды. Икенче җырны җырлагач шуңа күрә үпкәләп утырмагыз, бөтен кешегә чана җиткереп булмый. Инде хөрмәтле тамашачылар, Чиргулдан менә шу фестивальгә килгән бик зур рахмат. Монда бик күп әниләр, апалар килгән, кадерле кешеләр, минем якыннарым бар. Инде бүгенге көндә, Аллага шөкер, 89 яшы белән аңа шул 89 яшына кадәр үзебезнең авылда яшәде. Әни Имразия менә 22 февральдә Алла берсә 89 яшь тула. Бүгенге көндә менә моннан 2 айлык аны безнең Мәтәскә авылында минем бер туган абыем Расих, һәм инде минем өчен бик тә булган, бик тә кадерле булган киленебез Лилия Ахатовналар да шул хәтле матур итеп карыйлар, тәрбиялиләр. Шуңа күрә күңел тыныч, инде әнине карамасалар, әни теге матур итеп тәрбиядә булмаса, бу фестивальләрне оештырып та булмас иде. Шу сәхнәдән абыем Расихка, шушы киленебез Лилия Ахатовнага улы рәхмәтемне белдерәсе килә, һәм инде рәхмәт аларга әнинең гомерен озайтканнар өчен менә шундый. Шуңа күрә Аллага шөкер яшәүләр рәхәт әни булганда. Безнең бик күп кенә популяр җырлар автор булган Вазига Фатихов сүзләренә язылган җырны башкарасы килә. Расил Ахатов җәткән ки яшәүләр рәхәт әни булганда. Mini toplansa yaktı dünyaga ümmetinleri yıkılam yutken minelli ama senin sabıyı tuğan digizeden gitsem de gütten enim diye dünyası yine şemidine enni bulganda Fermin
adımda her bir saatte Kengeshing kire himmetli dime Üngil her vakit senin yanında Söyleşimi kalgan günümüz sirer Eniyim diye bana uyanan her günümde senin dumandan yaşavler atır Yılı dünyası yine şebidde enni bulmanda Susar aytamın Gizden sağına Şalın nazına Köngül yazına Yetim baladan Kıyan üzümlü Kıremi tursam da Senin azığına Eniyim diye dünyası yine şebidde enni bulmanda eniyim diye doğanda uyanan her günümde senin duvada yaşamlar atır şu dünyası yine şebidde enni bulmanda yaşavler matır Şıl dünyası yine şebidde enni bulmanda yine şebidde enni bulmanda enni bulmanda Рахмат сізге, біз рахмат, қырмалды намашылар енді наш залдан. Мен өзіміздің бір ауылдашына бөлек лесе келген еді. Қызғанышқа қаршы ол келемеген ол біздің ауылымыздың енді районда да білелер. Бек ұста токыршысы Илгиз Ғалимов ол біздің көрші. Ағар бүгінде 58 яш, ол енді мына шушы 16-ші заводта, 22-ші заводта фрезеровщик, токыршы болып ішеген кіші. Ол ұшы ішіні бітірген уақытны 4-ші разряд білен шыққан жегіт еді. Мына шуңа көрі ол қызғанышқа қаршы келе алмеген. Енді мен жол қаршы сахнада мінгіріп, өзімнің іш орнын көрсетесі келген ем. Мен шушында бақсақ үші мен делгіз деп. Ол токыр Дакарнистанның артында қаменде менің гіне құрметім түгіл, біттен ауылдашларының аңа құрметі зор. Енді ол көп кішіге, аның іштеген іштері бір кішіде де қалмағандар. Енді біттен кішіге қырып берді ол. Жоға кірі бұл жырымды мына яшынына сызған ел, шулай Вазиға Фаттықов сөздеріне yazылған жыр. Аңа бағышлайым. Анасың мына Алла берсе, еттеге біздің, менің абай да ол. Анасың біздің бүгінгі күнде әтетіпті айталам. Қазақ музыка училищесінің директоры Ойрат Ағзамыш Жаппаровқа Алла берсе, еттеге 55 яш тола. Мына бұл жырымды аңа да бағышлайым, Илгизге де бағышлайым. Ешіннер, сызған yol. Расил Ағатов, Вазих Фатиғов.
ömürler ötkende, yımlaklı sütkende, tabıla yanlara yazmışlar. Ülkeni aytmasılık yıllar var, yaşlarga şılanıgan yalgışlar. Uturmuş yaşında sızgan yol, yıldızlar atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, hikmege şırlanmay şırlarda. Yıllarlı şadında, ömürünün atında, kütesin amanda şabışlar. Düğenine jilkite ötkenler izine, tabılga kadirli tamışlar. Uturmuş yaşınlar sızgan yol, yıldızlar atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, hikmege şırlanmay şırlarda. Ağayı alasın, utlarda yanasın, duyganda ötkenler yarasa. Sızılatmaz işinge canın bu haleti, harbi devasın tabasın. Uturmuş yaşından sızgan yol, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, hikmege şırlanmay şırlarda. Uturmuş yaşından sızgan yol, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, hikmege şırlanmay şırlarda. Hikmege şırlanmay şırlarda. Biz rahmet, hürmetli tomoshalar, alqışlarınız için. Endi men azrakkina oyog'in ovurttirgani Oyratazam siz mındami? Şoşu şanoni Oyratazam 55 yaş. Sizning alqışlar ostida bo'lakligeli bizning kultura өлкәсендә bek ko'p xizmatlarni kiritgan kishi. Oyratazam 5. Biz rahmet. Hürmetli tomoshalar. Hürmetli tomoshalar, endi men 97-yildan beri Qozon milliy madaniyat o'zagida ishlab kelam. Motorgina ishlay boshladik. Biz onda Rina Zinorovning qo'l ostida mana shu Qozon milliy madaniyat o'zagida endi ishlaganda
бик күп җирләрдә булырга туры килде. Татар конгрессы белән Америка Кушма Штатларында башка да килмәгән. Анасын Австралиядә без 15 көн булып җырлап кайттык инде менә шу Казан милли мәдәният үзәгендә эшләгәндә, шәһәр филармониясендә эшләгәндә инде миңа хөкүмәтебез атказанган артист бирде, халык артисты. Исеме бирде менә шуңа күрә шушы коллективка мен олы рәхмәтемне белдерәсе килә. Бүген безнең монда бик күп коллегалар, җырчылар, безнең администраторлар һәм инде безнең отдел кадрлар бүлеге җитәкчеләре, безнең бухгалтерыбыз Рузилә Рәисемне Рузилә, инде мин теге шул бухгалтерга кергәндә бик дулкынланып керәм, монда сәхнәдә генә хайран кеше булып кыланам мен. Инде бик зур рәхмәт сезгә килгән өчен, концертны караган өчен. Анасын әле безнең анда кем әле исемен онытам, Алевтина Исарыз хәтестен тавыш яңгыраклы кем әле безнең Гөлнара ханым белән эшләгән. Менә шул аның инҗе бөртекләре шикелле язуына кул куйганда мин теге шул хәтле язуны ачар инде. Үземнең язудан уялып кына әйтәм, моның почеркларын бозам инде мин дип. Шушы ханымга сезнең рөхсәт белән бер русча җыр җырлыйм мин. Шуңа күрә бик барып чыкмаса ачыламасыз. Лев Лещенко репертуарыннан башкарып калыйк әле. Киттек җегетләр. Сез уйный беләсезме? В мире много тайного, кто этого не знает, но ничего случайного в жизни не бывает. Мы не случайно встретились, друг друга полюбили, и к счастью вверх по лестнице спешили мы, спешили. Не надо ничего нам объяснять, не надо ничего нам выяснять. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. По ступеням весело шагали наши завтра, и не случайно лестница вдруг кончилась недавно. И не случайно памяти, сколько б мы ни жили, у нас с тобой останется, любили мы, любили. Не надо ничего нам объяснять, не надо ничего нам выяснять. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Не надо ничего нам объяснять, не надо ничего нам выяснять. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Стоит ли печалиться и подать отчаянно, и всякий случается, пусть и не случайно. И не случайно в памяти, сколько б мы ни жили, у нас с тобой останется, любили мы, любили. Не надо ничего нам объяснять, не надо ничего нам выяснять. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Не надо ничего нам объяснять, не надо ничего нам выяснять. Ну наши золотые дни прошли, рассоримся, как море корабли. Ну наши золотые дни прошли,
расходимся, как в море корабли. Но наши золотые дни прошли, расходимся, как в море корабли. Болат Шарипов, Айнур Муратов, Ринат Валиев. Biz rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Endi qadar sizning e'tiboringizga bir necha anglicha jirallarimda shundan bilan taralashib endi bulg'ash bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, mana har bir ijrochining o'zine qadrli ijro bo'la. Allohga shukr, mana siz meni ул жырны меңе кадарда жырлагандар edi. Ул жыр агылада бул тагыла, siz meni шушы жыроша татар жыры 93 конкурсында исте калдырдыгыз. Анасын көңілің сынбасын, мына бүгін залда отыра біздің хизмәттәшебез, Уайс Байрам якташыбыз көңілің сынбасын жыр авторы. Анасын ташламасын, мені ташлама, күрәсем килгән иде. Мәмдәлем, анасын картаймаланкай. Шушы жырлар белән. Инде Аллага шөкер, мына 21-нче гасырга чыккач та моннан 4-5 еллык сезнең күңелләргә ныклап урнашкан җырларның берсен башкарып үтәрбез. Илмира Җәлилова, Фирзар Муртазин. Җанымда яз булып калалым. Yaşım iledi şanımlı, o yarsı dağımda kışlara. Nice yıl yaşap da suyunu, bilmegen iken bit bu yere. Utqa sal, suğa sal sinmini, ucunda bürüdürülüp yanalı. Üstüme bulamazdan bulmasın, yanımda yaz bulup kalalı. Utqa sal, suğa sal sinmini, ucunda bürüdürülüp yanalı. Üstüme bulamazdan bulmasın, yanımda yaz bulup kalalı. Başlarım eylesin suyudan, sen beni bəxtli idəli. Yanımda kalmasan kalmasın, yandırıp bulsa da üdəli. Utqa sal, suğa sal sen beni, ucunda bürüdürülüp yanalı. Dinle bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Sen beni yaşarttın, yaşattın, dilemim yar sonu tınğana. Görmesem min seni dünyadan, yaratmay gidese bulganmı. Utqa sal, suğa sal sen beni, ucunda bürüdürülüp yanalı. Üstüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Utqa sal, suğa sal sen beni, ucunda bürüdürülüp yanalı. Üstüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Nika Büyü Türkümü
Женя Кукарин, Евгений Кукарин. Лейсан Газизова, Женя әзірәк кенә қолларын тұтып тұрып. Biz рахмет. Biz рахмет. Biz рахмет, құрметті тамашашылар. Енді мына бүгін сахнада сізге шынлап тұрып қызметлер көрсеттілер. Бұл арада бүтін кішіде әзірәк шерлей грейп білән, енді мына Айнұрда, енді сахнада 4 сағаттан берлі ауыртқан келішті қызмет көрсетті. Республика біздің ең танылған музыкантлары Айнұр Мұрадов. Республикамыздың танылған музыкантларын Батары Утрахыры Болат Шарипов, легендар баяншыбыз Ринат Валиев, Татарстанның атқазанған артисті. Жігітлер, алғыштар сізге. Құрметті тамашашылар, енді мына үш жігітке, үш виртуоз музыкантқа мен енді өзіміздің халқымыздың орысша жырын башқармасам, мені Фарит абайға тауылын өтірі. Ол мені Қозан сахнасына келген кіші, халқымыздың татар халық кейін башқарамыз. Татар халық жыры орысша. Orşa yakların Allah'ı karım Üstüm orşa yağınlı dallay Üstüm orşa yağınlı orşa yağın İgrekley Sayırana şağında Orşayağın İgrekleymandır Sayırana şağında Şalarına var sağlay beri Allı güllerini ezersinler Allı güllerini ezersin Yüzegimde bir gözlersin Yüzük gelişi Giden bağırım, giden leylerim Ağlasın marşalarlı damlay Ağlasın marşalarda Anıtırlık yarımlaydık Utlarına sazlarda Anıtırlık yarımlaydık Utlarına sazlarda Anıtırlık yarımlaydık Utlarına sazlarda
Biz rahmet. Qadrli tomoshalar, alqishlaringiz uchun, ehtiromingiz uchun. Mana bizning endi ko'pdan hozirlangan shu yer festivalimiz oxirina yaqinlashib keldi. Men o'zimning ulug' rahmatimni bildiraman shu festivalni uyushtirganda menga yordam etgan barliq kishilarga, ham endi shu tomoshaga bizni hurmat etib, qiziqsinib kelgan uchun hurmatli tomoshabin sizga rahmatni bildirasi keladi. Biz rahmat sizga. Endi shu festivalni uyushtirganda xayollanasan, ko'klarga minib tushasang. Laytırıp işisi keladi. Endi men shan ko'ngildan shu avvalimni jinnab turib yaratam. Har bir kishi bilan qaytgan sayin esenlashamiz, oralashabız. Allohga shukr, mana shu avullarimiz har birimizning ishida yaqin bo'lsin edi. Shunda o'zimizning tug'an negizlarga qaytdik. Avullar yashasin degan tilakda qolasi keladi. Endi rahmat. Shunda yuqori shamdan o'zimizning avuldan tug'an shamdan kelgan avuldaşlarga, rayondaşlarga hem de şu gazetni iştirganda yordam etgan bar kishilarga rahmat. Endi men bir motor so'zlar aytasi keladi. Bir qat İlhamishga, Oyrat Azamishga, endi Garay Zakirishga, Albert Ag'atovishga, Fanis Hamzamishga, shunda kimlarni sanab chiqolmasam, vafotlanam. Biz rahmat. Shalom. Şanalar Yer Festivali devamlı olsun edi. Endi sizni Allah bilsa taqı da motorroq ishtirib, shu zo'r sahnalerde ko'rasi keladi. Shalom Yer Festivali bilan bo'lgan uchun rahmat. Endi men Xudoy taolaga rahmat aytasi keladi. Mana shu festivalni uyushtirmagan bo'lsam, siz qishda ko'ra olmagan bo'lardingiz. Mana endi salqin motor qish sog'inib ketdik. Xudoy taolaga rahmat. Shu jirli festivalni motor etib mana naq shonashib o'tirgan etib havo tirishib bergan ekan. Shoirimiz mana shu zalda o'tirib, shu janning avtori Saniya Ahmadjonova so'zlari, kompozitor Ilfat Davlatchenki bilan festivalni tamomlaymiz. Ish pusholam. Ish güzel. Biz rahmat sizga. Yavlayım diyen süzden isim aldan pışalım. Düben uğda yuğarısı işçisi bir sultana. Yeşi şulay ömür boyu iş pışalım bir bulun. Dostluk buğundan buğunga üstün güzden şerbotlu. Pışalım şanasına şeyler gitte varmasın. Yarılar ütten sizin bile iş pışalım arası. İş pışalım arası. Pışalım şanasına şeyler gitte varmasın. Yarılar ütten sizin bile iş pışalım arası. İş pışalım arası. Pışalımның ıstaları Ulını da utuyuna da Bizdeki tan əktəşlərin Fışqıcırı uyata Süzüge kapıb işke mahir Samanca yaşırlar bizde Bizning yoqdan iyav gashi bizning yoqdan qiz guzillar pışalım şanasına şeyler ise arabasın Şırılar ütsen sizin mi de iş pışalım arası iş pışalım arası Şu sahneye şakırası kile 40 şanını yasap sahneye koygan Redif Nigmatullin Redif sahneye götürülelim Rakım edip alkışlayalım Redif'e Redif Mirşen
Sakin ballanıp jilek düşkəş Dənlərinə sixət gerir Sulalanda su düşkəş Üşağıla barlı yarda Aklar yatkan şağında İş boşalıb işi güzel Tuğan şiir dışağında Boşalım şanasına Şeyler cidden arbasın Şırılap ütsen silmide İş boşalım arasın İş boşalım arasın Boşalım şanasına Şeyler cidden arbasın Şırılap ütsen silmide İş boşalım arasın İş boşalım arası Şan hastası Sizni şanlandırışı hem beni şanlandırışı Radif Hizmetulli Boşalım şirketi Arşa Yigitler Rüstem Zakirov Boşalım şanasına Şeyler ise arlasın Şırılap ütsen sinirmine İş boşalım arasın İş boşalım arasın İş boşalım arasın İş boşalım arasın Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров. Құрметті тамашашылар, әлігі фестивальға келгеніңіз үшін, алқышларыңыз үшін мың рәхмет. Әлігі фестиваль ұзын ғұмырлы болсын, ешәсін. Шушындай талантлы еш жыршыларны көрсетірге yazsın. Аларны шушындай зур сәхнәгә шығарырға yazsın. Көп еллар. Зур рәхмәт Рүстем абый Закировқа әлігі фестивальны ұйыштырған үшін. Зур рәхмәт барлық артистларыбызға келіп, үзләренең матур жырларын бүләк иткәннәр өчен. Һәм әлбәттә сезгә бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Җырмыңнан аерылмыйк, җырлап яшик, көр күңелле булыйк. Siz de rahat yaşagız, boy yaşagız, jırlap yaşagız, alдағы şıraşlar kadar. İsen sağ olunuz. Sağ olunuz dostlar.